Ke a le tamisha, ke a le dumedisha ebile ke a le amogela go semoya ka ngaka Magabo. Ke a tshepa gore le tsogile gabotse. Ke rata re dira reading ya rena ya today gomme ke tlo gopela le subscribe ka re ge le subscriber le dira gore channel ya rena e gole mo YouTube, and then le gotle notification bell. Ge le gotla notification bell ka metlhe ke uploada di-video le kgona go kry notification la bona gore ke uploadile. And then ntwa botlhokwa ke gopela le gotle le like button monwana owe le gotle ka gore ke dilo tse le gore di dira gore channel ya rena e kgone go gola mo YouTube akere. And then ka nako nngwe ga ke dira di-video this weekly predictions goba di-weekend predictions, ke tlo ba le mogolo gore go tšele gore a ke ntšhe dikarata goba ga ke šomiše dikarata ka gore ke šomiša dikarata e tšea nako e ntšhi kore ke kgwetšelo maybe ko tša boma 3 hours just for video ene o ete fela ka gore ke santse ke thome pele ke cleanse my space, nka se tshwara dikarata ke se ke di cleanse, nka tla ka bulela di-evil spirits, negative energies, di-demonic forces. Ke santse ke cleanse my space, ke cleanse dikarata, then from there ke kgone ke thoma go dira this reading. And then ge ke fetša ke santse ke thome ke edit, ge ke fetša go edita ke upload, and then from there ke dira gore e kgone go ya go everyone o ile gore nyako e bona, batho ka moka ba nyakang go e bona mo YouTube ba kgone go e bona. So o kgwetšela gore ke dirile video ka mo ke channeleng yeke maybe go tša boma 3 hours, ge ke o dira video on the other channel e la ke nang le yone ya King Gogo Magabo spiritual channel ke another 3 hours. So at the end or not that day 6 hours ka moka ga se kgone go thuša batho ba ile gore ke beksantse ba ke ba thušitše, ga se kgone go dira mebereko mengwe le gore ke beksantse ba ke e dirile e le gore ya mana le mmereko wa ka wa semoya. Ke ntho e le kgwetše le gore ka nako nngwe a ke feletša ke sa dire di-video ka gore ke tlo ba busy today, and then ka ipotša ka rae ke tla di dira tomorrow ka ba busy e ke fetša mola ke lata ka re okay tomorrow, then at the end be ke fedile then ke a palelwa completely. So for gore maybe mohlomongwe ke try go ba consistent ke di dire gafetša o tshwana mogala ke di dira ka ona pele ke ipotša gore mohlomongwe maybe dikarata nako ngwe nka di bontšha, nako ngwe nka se di bontšhe, nako e ntšhi ebile ga ke tlo šomiša dikarata. Ke tlo le gore me-message le gore ke a e receive ka gantše ke receive message tata go nna ka e receive ka mokgwa ke receive ka ona ka ngwala fase ka nako ngwe message la ga e tla through dikarata gore ke no ke pontše matlho then ba tliša karata e itseng jalo le jalo ka tseba gore okay this is how my reading is going to be, so there's no need gore ke ntšhe dikarata at all ke ra gore le se ke la complain. Okay, molaetša wa mathomo o ko hwetšago wa o tšwa go Mangeloi akere ba re o se ka ba le mogolo go fela pelo, ba re bothata gore ka nako nngwe o na le go fela pelo o kgwetše go dira dilo a ke re kgwetše o fela pelo gorena di-results tsa ona di tla neng ka speedy like maybe o na le business, o thomile business and then o kgwetše le gore o fela pelo gorena business e flourisha neng kore o e felela pelo gore e gola neng this business. Ka nako nngwe wa studisha something o ba le go fela pelo gorena ke fetša neng ka nako nngwe o nyaka mošomo o fela pelo gorena ko hwetša neng ba re go ba le mogolo go fela pelo ke mo ile gore o tswalela mabati dilo ga di diragale ka baka la gore nako re na le yona ka mo lefaseng la rena fela. In the spirit realm a gona nako, spirit realm ga se rule ke nako le ga teng ke ntho o tlo kgwetša ka nako ngwe le se o rapelela something gore o nyaka something then wa se rapelela wa kgwetša le gore dithapelo tša gona di arabiwa e gale maybe after boma 6 months after a year. It's not gore a se di fihle mo di fihlile akere mara ka baka la gore ka mola lefase la semoya ga se rule ke nako go tshwana lefase la rena, that is why the answer o ka senapo wa e kry-a ka nako le gore wena wa e expecta ka nako ngwe wa rapela today wa kry-a answer the very same day go ra gore ke ka mokgwele gore dilo di sepetše ka gona akere. So ba re o se ka ba le go fela pelo e ba le go kiketla ka nako ngwe o fela pelo dilo a di sa diragala gabotse ga o sa kgona go paya attention ebile o felela ke maatla o felela ke tshepo so o se ka ba le go fela pelo le ga teng ba re ka go fela pelo ke gona e le gore wena o ke tswalelela mahlatse le matlhogonolo. And then ba buša ba re go sa fele pelo
o dira dilo ka o kiketla ga botsana fela a ba re gore o tswafe no a o tswafe o sa tswela pele ka o šoma ka thata but o sa felele di-results pelo di-positive results pelo ba re go dira sowe o kgona go ba more creative o receive more messages from your guides mohlomongwe pele ba ka o fa those answers goba those blessings tše wena o di kgopelang there are other things that you need to do tše le wena o swantse o di dire dilo tšeowe mara yone go fela pelo then dilo tšela ga o tsebe ka tšona ebile ga o sa kgona kwa meletšela ka re o fela pelo because the minute o fela pelo o kgotse le gore then ka mo monano wa o thoma o nagana too much a o sa robala gabotse bošego o nagana too much because wena o fela pelo rena dilo di diragalaneng and go fela pelo and then o sa kry di-answers tšao ka pela o thoma go ba le stress o thoma go ba depressed then automatically o tswalela mabati a dilo tše di botse ka ra bophelo ba re ke ketle nto ngwe le ngwe e na le nako ya yona okay and then ba re ge kore go kiketla a kere monano wa gago o kgona go gomola monagano wa gomola wa ba quiet wa kgona go receive di-messages tša tswa go mangilwe a gago mo e le gore dirile di-mistakes ba kgona go bontšha ra a mo dira so jwale le jwalo goba eda ka 1 2 3 jwale le jwalo then ke mo e le gore tsona dimpho tše le gore wena wa di kgopela ge di tla mo go wena di tlatla ka bontši di tlatla ka go ata ka nako ngwe o fela pelo o tlo kgotse le gore tsona dimpho tše wena o di nyakang di tla gannyane ebile ga o di bone ka kala gore wena o fela pelo and then ba re bekeki o ka kry-a melaetša e mebotse di-opportunities tše di botse go ba e le gore maybe no nyakana le mošomo ebile o give pele then o tlo thoma gape this week o thoma gape ka o nyaka mošomo o sa fele pelo o iketlile ba re tseba gore mabati a tlo bulega lo tše di botse di tla ka ra bophelo go e le gore na le business o fela pelo gore na business ya gae e golaneng ka speed o ska fela pelo iketle e ba more creative and then o tla bona ba re mabati a dilo tše di botse a tlo tla ka ra bophelo ba re ka mehla dira dilo tše le gore wena wa di rata go dira dilo tše le gore wena wa di rata obviously o ka se lakalele go swantse o dire mošomo owe mara o ka kgotse le go na le mošomo le gore o swantse o dire wena ka mehla o swantse o dire wa lakalela then dilo tše di botse di ka se kgone go tla ka ra bophelo ga o kgone go attractor goba ga o kgone go manifesta dilo tše di botse from the universe because ntho o e dirang wena ga o e rate mara once you're passionate about ntho o e dirago ke mo e le gore o tlo kgona go kry-a di-good results and ba buša ba re ka mehla ke thutse gore go setse o dira selo o bereka mošomo mo itseng goba o dira ntho e itseng fetša selo se o se dirago o se ka kgotse le gore today o bula business ya go rekiša let's say masweets go bona di sa rekiwe ka mokgwa wena o expectang ka gona ka kala gore wena o fela pelo then mamtlha o a tlogela go sasa o thoma another type of business o rekiša something else le yona o e felela pelo namle moka wa e tlogela ba re o ske wa tlogela ba re whatever o e dirago e dire go fitlha mafelelong o ska ba le o fela pelo ka o fela pelo o gare wena o tswalela mahlatsa gago ka ntle ba re o ka no ba o sa realize akere o ka no ba o sa bone ba re wena o na le mahlatse a mantši o na le mahlatse so go na le tšelo gore maybe di ka no ba di thibela mahlatse a gago bula mahlo o lebelela around you o check gore na ke eng le tšelo gore di thibela mahlatse a ka ana e ka ba le ntho e le gore ke a e dira na e le gore ga se ntho e botse na then ge e le gore ke ntho ya mohuto we stopa go e dira ntho we ana e ka ba e le gore wena ga o rapele the right way na ana modimo e le gore wena wa mmitša go rapela ke modimo o mo feng re gopola gore na le the source o e le gore ke the creator of all ebile a se the creator of all ke the creator of the universe because mo lefaseng la rena lene le la earth batho ga re noši go na le some other beings tše di dulang gona mo lefaseng la rena re nompa re sa di bone mara ba bangwe ba kgonne go di bona and some of those beings tše re di bonago mowe ga di a bopa ke the source ga di a bopa ke the divine light the divine power the one and only true God ke tše dingwe tša bopa ke di ka ba di bopile ke
mohlomongwe fallen angels, mohlomongwe other gods. Re gopola gore re na le modimo, re na le badimo, ene re gopola gore rena re le batho re le so ga se re bope ke modimo, re bopile ke badimo mare ka swantšho sa modimo, because badimo ba re bopileng ke bana ba modimo. So ba re bopile kore ke rena di-beings di teng mo lefaseng tse le gore re bopilwe ka seswantšho sa bona. But then wa ba le other beings, lo tša tshwana le di-aliens, lo tša tshwana le di-dogmen, lo tša tshwana le di-Bigfoot and other ones di gona ka lefaseng la rena goba di tšwa di le lefaseng la tšona, but then di šomiša di-portals gore di tla ka mo lefaseng la rena, di šomiša di-portals. Ke lo tša gantši re tla di referring as demonic forces ka nako nngwe. That's why ba fela ba re o ska bula a portal. Go bula portal o tla thoma go ba le di-spiritual attack, o tla thoma go ba le mathata. And some of di-spiritual attack di ka khosa gape ke lo tša tshwana le di-evil spirits, maybe spirit tše le wena o ka se di bone ka mahlo, akere di-monitoring spirits, di-demonic forces, those kind of things. So o tlo check gore na ke rapela modimo mo feng. That is why ka nako fela ke botsa batho ke re e ba careful ka ra kereke o ya mo go yona. O ya kerekeng does not mean gore wena o rapela the true God. O ka no ke pitša a Christian, o ka no ke pitša whatever, but lebelela gore na kereke o yang go yona ba rapela modimo mo feng. O ska tla makala cause ba no re modimo mara dira di-research ka kereke o itsenang, o be sure ya gore ke ya ka kerekeng ya nnete mo e le gore ba rapela the divine source, ba rapela the creator of the universe. So ka nako nkgwetse le gore wena o rapela o mongwe wa badimo akere, and then o ile gore bila mo ganyeng maybe o ile gore maybe mohlomongwe ntša nyaka di-sacrifice. Ra tsa gore ba nyaka di-sacrifice, o sacrifice wa bana, o sacrifice wa eng kore dilo tša go se be gabotse, and then wa kgwetse le gore wena o ya ka lekgotleng lona leuwe, and then obviously o bitša lefifi ka ra bophelo ba gago. O tlo no makala o rapela dilo di sa diragala ka mokgwa le gore wena o nyaka gore di diragale ka gona. And as long as o rapela the divine source, a ona gore wena o kitimiše makhumo a lefase, ga o control ke material things tša lefase leke, ga o na taba le tšona, ga o di ša le morago, ga o compete le motho, you are just living your life, you're happy, o thabile ka le tšona go le tšona, o kgotsofetše ka tšona, ga o ba le too much ka pelo ka boka la gore wena o tseba modimo le gore wena wa mo rapela. Okay, and then number 3, o tlo checka gore na ge dithapelo tša ka di sa arabiwe a na e ka ba e le eng. Maybe ke meleko, maybe ke di-spirit attachments, maybe ke di-curses, di-hexes, and then ge e le gore ke one of those things, and then o tlo make sure ya gore dilo tšeo di tlogo mo mmeleng wa gago. Wa kry-a batho ba male ba ba ile gore ba tla o thuša go ntšha dilo tšeo mo bophelong ba gago, mo mmeleng wa gago, gore o kgone go ba le kganya mo go wena, because as long as we na le any spirit attachment, then there's no light around you, there's darkness. Di tliša darkness ka ra bophelo ba gago, di tla manipulata monagano wa gago, di tla manipulata ditoro tša gago. So o be careful. And then ge o fixitše all these 3 things, and then o tla tseba gore wena ka motlha go rapela thapelo tša go di fitlha mo di santše di fitlha gona e le go lefelo la maleba, lefelong la kganya, and then obviously o tlo kry-a di-good results. So ba re o na le maatla a thapelo, o na le maatla a o tliša kganya ka ra bophelo ba gago. So seo se ra gore dilo tšeo di nyakago o tla di hwetša, o tlo tse gore the universe e consent ka di-needs tša rena, di-needs not our wants, e consent ka di-needs tša rena. And ge e le gore o wela ka ra group e le leng gore ge re bopiwa ba ge di-ancestors tša rena di bopiwa, ebile tsela e le gore this group re ba fa
tsebo re ba fa botlhale re ba fa 1 2 3 and then wa ba le wa matlo re this group ke group ile le re bona ba kore re ba fa matla ba shuma ka matla kore mo ile gore ntwa tsona le bohumi ga bo be gona they are workers then go tlo ba ka mkgonowe ga ba re o ska rapella lo tse di botse di rapelele mara ga o khotse le ka mtlha wa rapela mara wena le humolele gore wa lenyaka ga le tle mo go wena tseba gore ona motho a le blokang it is not there ga senke ya ba gona le mathomong go di ancestors tša gago go ba le group ile leng gore ba tlo re ba ke ba leile gore ba santse ba rule ba bushe lefase jwale tla re dira video ka this things gore re kgone go understand much better so ke ntela gore ge ba bolela so ke ntela gore accepta so o se khwetjago and then go se accepta magodimo a thaba modimo wa thaba and then ge o se leboga wa re khwetja yona tšheltewe goba motsonowe goba lenyalene lewe goba ngwana onowe goba whatever thuto ene yowe goba mošomo nowe wa fetša wa leta kere sa wa kotama ka dikhuru wa rapela wa leboga then magodimo a thaba mo modimo o thaba le go feta then o dirang wa go okeletša o ka bona go ba le di-changes ka ra phelo ba gago go ka ba le di-changes ka ra destiny ya gago ka re ga your future generation if maybe generation a ke e wela under group ile leng gore ba ke bela re ba fa matla ba tla shoma but ntwa tsona le like material things as ba thola santse ba shale the material things botse batho ba ke batho ba semoya they are more divine ke the chosen ones but o tlo khotse le gore o kgona ba successful ka sela le go social le humo morago mara no khotse le humo le shetse wena ka morago okay ba sa tswela pele ka melaetša ba bolela gore beke go na le tše tlo diralang ka raphelo ba gago ke dilo tše di botse tše le di ka o tšhetša lethabo di ka o tšhetša dimpho di ka o tšhetša tšhelete di ka o tšhetša lerato di ka o tšhetša respect o tlo thaba bekeke ge ile gore this is about mošomo wa gago mošomo o berekago goba business ya gago le wena o tlo bona di-changes gore re dilo di a diragala ka kala wena wa believer and ya bontšha gore ka believe ya gago then di-wishes tša gago e kgona go ba nnete ditoro tša gago di a phethagala wa di bona ka matlho a gago o tlo thaba this week ke bona lethabo le lentši mo go wena ke bona lerato le lentši mo ile re bile o lefa le batho ba bangwe gore lerato la o le transferela le mo bathong ba bangwe go thabile batho ba le bona ba thaba and then ba busha ba re o tlo no tšwela pele a kere ka o connecta le mangelo a gago wa bolela le bona o connecta le modimo wa rapela o connecta le badimo ba ba le go mokganyeng wa ba fa snefi ga ile gore o believer go dilong tšewe goba ga ile gore o believe go ba fa snefi mare at least mohlomongwe maybe no fela o communicate mohlomongwe ka nako ngwe goba mohlomongwe go gopola go fela gopola your past loved ones ba leloko e ka ba papa e ka ba mma e ka ba brother sister o ile o fetile wa ba gopola go ba gopola then go ba le connection o connecta le bona telepathically ebile o ka kgona go receive more messages from bona batho bana ba uwe goba from other ancestors ba ile gore they are on the light ba kgona go botsa gore you need to fix 1 2 3 o swantse o tlhokomele kae molokoši o yetla ke protect o thibele jwale le jwalo goba go na le eng ka mojarateng o santse ntšhiwe sepela o ntšhantewe then o kgona go kry ke ge ba diang ba le ka go protecta mare go ba furalela o sa fele o ba gopola o sa fele o rapela goba o tšhela snefi sa go fase then le bona ba o furalela mara o tlo make sure ka mehla ge ile gore when coming to go rapela o tšhela snefi fase e kolela ka go phahla o ba go phasa akere ge ile gore o dira ka tsela yeo o make sure lapa la gago le gabotse lapa la gago le protected o make sure le wena o gabotse mo mmele wa gago o protected
ge ile gore a ona tšhelete ya gore o ka sepela wa ngakeng go ba mo profita wa o thuše ka go cleansa lapa la gago wa o thuše ka go cleansa mmele wa gago go ba leba lapa la gago ka seo sebaka at least šomiša metsi a letswai šomiša letswai la kgorofo mara ka ge ka mehla ke phela ke bolela kere o seke wa di šomiša for nako e telele o seke wa relaya go lona nako e telele ka gore o sa tlo ke tshola ba tla tseba gore o šomiša lona gomme ba tla o tlela ka lona okay ba rapela mo ke ra le nakonyana ya go resta o robale tšitšong o robale ka pela mmele o khutše ba re mmele a o khutše ge mmele o khuditše o kgona go receive more messages ge di-message tšela di tla ditoro tšela di tla wa di gopola ga o di lebale and then ba buša ba re ge bane motlho mongwe o bo o lwala matšatšing a go feta a kere e ba le nako ele ya go resta le gona nako ele ya go khutša o khutšiše mmele gore o kgone go fola gabotse ba re tseba gore o tlo fola ge e le gore o bo o lwala dibeke tša go feta ba re tseba gore whatever pain euwe bolwetši bouwe di tla sepela as long e le natural things di tla sepela mara ge e le gore ke meleko then meleko o swantse o bone gore o kry-a motho wa o thuša meleko e tšwa mo mmeleng wa gago o šireletše mmele wa gago molaetša mafelelo ba re ge e le gore o na le dimpho tša semoya tseba gore ye nngwe ya dilo tša bohlokwa mošomo wa bohlokwa o ile gore o tletše mo lefaseng ke go rata batho ba bangwe go spreada lerato le wena wa amogela lerato le leng le gore batho ba go fa lona mara o seke wa fosa lerato mo ile gore ga le gona o seka ke gapeletša go ba kara batho goba di-groups tše le gore ga ba go nyake go ena le dimpho tša semoya o kgethilwe for a purpose re fela re re mošomo wa rena ke go fodiša batho ke go protecta batho ke go lemoša batho go na go tiralang ka maphelo a bona batho na le nngwe ya bohlokwa-hlokwa ile gore the main one ile gore ra e lebala re tletše mo go tlo thuša mangeloi go tlo thuša mangelo a rena goba mangelo ka kakaretšo goba badimo ba rena ba le go mokganyeng go dira gore lefase le e be a better place re tletše mo go tlo protecta everyone a le go mo lefaseng le ka baka la gore ke setse ke boletše ka di like other beings tše di leng gona moke go na le tše le gore ga di into the light ga di berekele kganya go na di berekela darkness kore ke di divided into two go na le tše le gore di berekela kganya go na tše le gore di berekela darkness then tšela tša go berekela darkness ke tšone le gore di tla tliša di-nightmares tša tliša digateletše tša tliša di-spiritual attachment tša tliša manipulation mo ditorong tša rena manipulation on our minds jwalo le jwalo tša tliša distraction dihlakahlakano ka ra maphelo a rena so mošomo wa rena ene ebile ge di dira soke di tliša le temptation ke tšona di temptang batho gore batho re rate tšhelete di a re tempta gore re rate bohumi ene ge re bo rata bohumi boki e se ka bantela gore re nyako bo berekela re nyako šoma ka thata re be bahumi no ke la gore re nyako no nna fase but magic o diragale tšhelete no ba gona ka moke re feletša re tsamaya re dirang re o thwala the minute o thwala go ra re you are selling your soul o dira contract agreement with the devil so ge o le wena spiritually gifted person mošomo wa mathomo wa bohlokwa-hlokwa ile ra reng ke re o mention ke go phološa batho ba uwe ra gaša lentšu ra phafoša batho gore ba ile ra se batho ba wela ka ra dilo tšeuwe mara ba setse ba nagana go dira ka mokgowe completely ba nang ba tlogele ba tseba gore they are selling their soul ba ile gore ba setse ba dirile dilo tšeuwe mohlomongwe re ka ba thuša ka dithapelo ba ka mokgwa ile gore modimo le mangelo ba tla re fa maatla gore re ba thuše ba tšwa ka re ga those contracts ke mošomo wa rena wa bohlokwa-hlokwa go ba ile gore spiritual gift ga bana sona ga se ba mpho ya semoya e sa le responsibility ya gago because you were created for a purpose ga se ba no creator fela ba no dumpa mo kino go na le a purpose the ancestors tša rena di a tseba that is why re fela re bolela le di ancestors tša rena gore ba re gopotše ka gore re lebetše ge re itla mo lefase re tletše gona go tlo fixa those things
goba go tlo serve that purpose. But because ge re le mo lefaseng la rena vibration ya rena e very very low, then re a lebala. Then ke responsibility ya gago ya gore make sure energy ya gago e vibrate high. Ke responsibility ya gago ya gore wena o kgone go kry-a message, o ka e kry-a ka ditoro, o ka e kry-a ka di-sign. Ke responsibility ya gore go be le lerato, o jale lerato ka rapelo ya gago, o spreade lerato ka rapelo ya gago. Mona ga o nyakege, masebo ga a nyakege, go tshega batho ba ile gore ba ka re ga mathata ga o nyakege, go latlhetša batho a go nyakege. Go e ka o sena nto e botse e le gore o ka e botša motho mongwe. The best thing is to go gomola. The best thing go gomola rather than o koše motho mongwe pele botlhoko. But this week o tlo spenda some time le family ya gago, le bagwera ba gago, batho ba o šomago le bona. You're going to be very very happy. Gona batho ba mana spiritual gift ba ile gore ka di-gifts tša bona, they're not meant gore ba be ka ra di-crowds, ebile ba kgone ba ka ra di-crowds. So those type of people ba ke tseba, it's okay. Ge o dutse o e noši ka nako e nngwe o tlo no fela o connecta le manyole a gago, o receive more messages tša o thuša batho ba bangwe, but family time still e sa nyakega. Okay, molaetša mafelelo ba re ye ke nako ya go make some changes in your life. Ke nako ya go tšea another direction, go ra go na le di-changes tše di tlo diragalang this week, mo e le gore o ka tšea decision e itseng, o ka change ka mokgwa o dirang dilo ka gona, o ka kry-a more creative ideas ya gore o swantse o dire 1 2 3. Ba re o tlo kry-a more clarity ka purpose ya gago. Those creative ideas ke more clarity again ka purpose ya gago mo lefaseng. Ba re ka pelong ya gago o tla tseba, you will know from your heart gore ke nnete melaetša o e hwetšago ke melaetša e le gore e tšwa go mangelo ya gago, ga se melaetša e le gore e tliša ke di-negative energies, di-evil spirits ge di le ka manipulator monano wa gago. O tlo kwa from your heart gore ye melaetša ke e hwetšago ke nnete e tšwa go mangelo a ka, e tšwa go badimo ba ka ba lego mo kganyeng. Ba re wa tseba gore swantse o direng, wena wa tseba. So ke tlogela gana moke. Okay, ke a le leboga, ke leboga nako ya lena e lemphileng yona la theletša video ya ka. Ke kgopela le subscribe, le like, le commente. A re kopaneng gape bekeng e latelang. Ke a leboga.